No, še eno tržnico smo videli. Jebem tiš, kak je meni vroče danes. Ne vem, zaradi prehlada, zaradi tablet. Čeprav, ja, danes sonce pesna žiga. Samo Istrijani smo trmasti, se ne damo tako lahko. Trpima ne molat. Šele danes sem pazil še eno tržnico tu ob železniški progi. Idemo pogledat malce, kaj imajo. Zdaj sem zopet v Negombu. Mandarince. Domače pijače. Naravni sokovi vseh sort. Poglejte, kako lepo damo. Kako imate? Kako imate? What? You have ananas, pineapple? Pineapple is sarwar, faluda, orange. You don't understand? Jaz ne vem, kaj to. You have pineapple? Pineapple, ananas? Yes, one ananas. Yes, for me. Ananas, little, this Raka. Okay, one ananas. Ne vem, kaj bo naredila. Upam, da ne bom fasil kako driskico, no. Zdaj sem, is ananas this? Ananas, you okay? But I don't know. Huh? I don't know, it's for drink? Ananas? Yes. Ja, ne vem, kaj bo to ljudi. Upam, da ne bom dobil kako driskico. Is it for drink? Yeah. How much? 100. 100? Yes. 100. Just a minute, 2, 3, 4, 5. It's okay? Okay, thank you. Stuti. Sit. Sit down? Yes. Ok, stuti. Ne vem, kaj je to. Bomo probali, ljudje. Ne. Joj. To naj bi bil ananas. Bomo probali, pol pa bom povedal, kako je to. Kako imate? Hondaj? Tako, gremo naprej. Ful dobro. Tu sploh še nisem bil. Vedno za začimbe stiskati. Še ena velika tržnica. Tu imajo kuhinjske pripomočke, pa brisače, pa metle. Sploh nisem vedel za to tržnico. Japonke, natikači, vseh barv. Kako imate? Ondaj? Malo tam pogled. Halo. Natikači za 3 evrčke. Halo. Kako imate? No, thank you. Oh, madonna. Kakšen klobuček bi si lahko kupil. Ja. Suho sadje.
suho sadje, mandarine, kokliko do kam gremo. Malo bižuterije. Palštenske, ne, pa brisače. Račun na kile. To meni, da se ne motim, so dišeče palčke, ne vem kaj je to. Ali pa pojma nimam. Kak je to temačno, da se nič ne vidi. Ampak tu imajo res na kile teh cun. Koliko made? Ondaj. Majce. Koliko je to dolgo? Ni ne konca, ne kraja. Gledajte vi to. Jaz se bom kar obrnil. Ne vem, no, kaj ne naredim. Yara pahamuda. Termos, flaše, posode, ne vem zakaj. Spodnje perilo. Koliko made? Ondaj? අර එන්නේ හපෝ ගිහිල්ලා ඔව් Vidu kako srajco. Japonke. Koliko made? Ondaj? Ja. Ondaj. Koliko made? No, koliko made? Opa. Hello. Samo da je žurka. Ja, tisto, ko bi... kak je to veliko, kam ne grem zdaj? Na un konca gremo tu naprej. Gremo tu še naprej. To je ogromno ljudje. Ful veliko. Hodim že pol ure. Pa nisem prišel še do konca. Koliko made? Ondaj? Ondaj. Nekaj pozdravljajo. Ja. Malo kavbke. Ne.
prav zanima, koliko je to dolgo. Mislim, da smo na... Opa, mislim, da smo že na koncu. Koliko časa že hodim? O, ja. Tu imajo zdaj razprodajo, zadnji kosi, punce so navalili na dol. Hello, friend. Koliko imate? Ondaj? Ondaj. Evo, še ena razprodaja. Punce kupujejo ko zmešane. To. Za to tržnico v Negombu sploh nisem vedel. Slučajno sem naletel na njo, zdaj ko sem se vrnil s Kolomba. Zavese vseh sort. Ogromno tekstila, pogledajte te barve. Barvice. Tu pa bom šel ven in se ne vrnem več nazaj. Ker bi porabil zopet cel dan, da vidim celo tržnico. Ogromno je. Takole. Ne vem, kje sem. Moram pogledati na Google Earth, kje se trenutno nahajam. Tako. Koliko imate? O, ja. Tam je ura, se pravi